Diyan BLO EPSA kan lu tanga siya tangin Special Intensive Revision SIR hian kan klik anga lai chu kan shadeu viawanga submit ta tichon kan ti tur kha delivery of schedule hearing notice tinia kan klik le mai don ani tichon discrepancy list ami kan ti tur kha ming kha hian kan search theya kan du chuanin kan zong thla thei bu kan scroll thla thei buka hei ka ti tur chuani upload receipt a hian kan lutang ti chuanin khulai khuanin upload le choose receipt ti oma helai hianin a live photo poina theya ti chuan a receipt pakha kan du chuan phone a gallery kan lo save log thei boka like kha chu kan upload thei ni ti chuan upload a hian kan lutanga choose receipt ti hian ti chuan a live photo kha kan du chuan capture photo hian kan lutanga khutiang khuan ku khu notice khani a tiang khuanin alo oma ti hianin hei hi elector discrepancy an lo lan chan khani a BLO 10 lisa omte elector te kha helai hrilfia chianangai khop maya khumi ajir khuanin an document hearing huna document ken tur po kha arhiat ve thei anga tin helai a inject hi elector te nena fia de uleka soina chang kan hriat po thawiawang ti chuan a point pani na khon number pani na khonin fill up tur oma achiang view maya a ania BLO residence a kini chu kan hearing don awang in BLO residence kha kati mai ni chela hianin kan ERON mi saina tikhuan note allowin jiaka hei hi poimo khop maya BLO 10 kan hriat chiana kan belview po thani chu elector tele mi puite a po kan soi thiam the nan kan config kha thani tin helai inject bi ke hi mi puite mu thei tura thlala ka siama phochua whatsapp vela po tha elector 10 an hriat chian chuanin athale zual don ani thil poimo tak tak khai khulai khwanin inject kani ti chuan hi acknowledgement ani a khu receipt kan upload tur tak chu ni a tuna kan form dona hian kan notice dona hianin akhanin acknowledgement hi a omlova ani na taka chon hi cut phei tur ania mai ro chu kan cut phei chuan helai hian kan ERO signature hi kan cut tel dona wang in kan cut lovanga kan thlep emo anga ya chungomi langlo tura alo siama upload mai turani ti chuan fill up dana chuan tai hian elector ming kei elector ming ti chuan adota koma oma nu emo pa emo ming ani a ti chuan hela hian station number a hian kei 374 khutiang khon kanan da khat china part number khani ti chuan ming achuang ani ti chuan notice a hianin notice te thi hela hianin ni sompanga thlasari sani somni paruk tinia notice te takha kanjek luta hi kadong ani kadong nge ye tinia heta hian elector adong tu khan ming asaina chu BLO 10 kan kolanga emo kan upload ngal tur ani wangin official man tur ti kha aloni a ti chuan khu keichuanin galleria kalau siam loka ti chuan adu tan chuan tiang khanin athlep po in alak thei maya kan thlepanga adang lang lo tur khan amai ro chu kan du dan dan ni sela keichuanin galleria ka da sa hi upload ka tumo wangin kalau siam loka chu kan upload don ani ti khwanin kalau siam loka chuan tikhuan kan ngak de det tanga tikhan alo langa ku receipt kan upload chu alo ni ta ti chu anu kan alo dong tu deliver to ti oma ama sapera chu self ti alo oma ama nge khan adong tur ani
adong lai kha thla kan la tur ni an om ngang lo chon nupui pasal nei to tan pasal emo nupui emo unau te emo fa te emo chung te kha tukon alo om thlu a adong tu din muna zir khanin an ni na kha select tur ni ti chuan hi ama ngei in adong do na self kan tikanga ti chuan kan upload do na ni amalam kha adong tu tur hian ti hianin hei chu live photo nge khanga ya khu amalam notice khu akeng langanga kan wina signature pek nge hi thala khan kan lan tel tir do na ni ti chuan ti hianin thla kan la anga ti khan kan capture anga ti chuan he la ya hian tik omi kan tik do na ni ti chuan ti khan crop atul chuanin kan crop thenga he chu thiang crop angai lem lowa arin tlak nga la ti chuan achung ding lama hianin tik tur oma kan mu anga kan tik anga ti chuan alo in upload tamaya ti khuanin tuna kan ti chin tur kha chu azo ani ti khan top pera chu hei hila hela ya hianin photo hiron lang tur ani ama ro chu internet le kong thang awangin alo muang de pon ni theya ti khon alo langa ti chuan submit receipt hi kan metanga kan click anga khon adile diklo te pokan en non nanga ti chuan kan click don ani ti chuan hearing receipt upload submit successfully alon tia okay kan tiang ti khan tuna kan ti lai make delivery of schedule hearing notice bi ka tunami akhachu kan zota ani